Ice cream coffee. Eh? Eh? Wiw, wiw. Ice cream good. Uy. Tanaom ka. So yummy coffee. Woo. Coffee bravo. That's so yummy. I'm going changes. Yummy. Ice cream yummy. Wee wee. Ice cream good. Uy. Ice cream yummy. Wee wee. Ice cream good. Wee wee. Ice cream yummy. Wee wee. Ice cream good. Wee wee. Yummy good. Wee wee. Hihi. Papap dol. Eh? Eh? Papap. Eh? Agoy. Hapit na Pasko. Daghan na sa mga ulo ani nga. Daghang mo buto. Agoy. Unsa man klasiyas pabuto na kanang kwitis, wisulbam or wala na hotdog. Ari tas hotdog ay kusog-kusog og buto. Agoy. Ice cream yummy. Papap dol. Agoy. Nganong masuya man sa achievement sa uban. Sa oras sila gatrabaho, ikaw gamaritis pug kag maayo. Unya karon masuya kapag ayo. Uy, deserve po na nimo. Ice cream yummy. Uy, yummy good. Wiw. Papap do. Agoy. Dili rason ang kakapoy para muundang ka sa imong mga pangandoy. Karon, sa wala pa kakapuya, pwede na muundang ka. Ice cream yummy. Wiw. Ice cream good. Uy. Papap dol. Agoy. Mahirap ma-inlove ngayon kasi hindi natin alam kung pang ilan tayo sa kiyod-kiyod na sitwasyon. Ice cream yummy. Wiw. Ice cream good. Uy. Picture. Papap dol.